con chơi chơi cái gì á tiền chân con tay tay sập nè con này bảo con nơi tên nè con này bảo con nơi tên là cái đá tỏ lại con con mẹ điên cha con tích nó ngày này tỏ trong con ăn hay con học vào được trường không á tỏ con ăn này pro tỏ này pro rót muối có bao nhiêu phí bảy trăm con đắp hay trăm con lại anh nó cái hai kha là bao nước trao hô kia trao nước mày đại nó cái hai kia mới chết cái hai mày hai kia có cái hai kha sớm ở đây cái đây ở con mượn ngọt nít con ca bay đi mua những câu chuyện đẹp bớt đi pi đi câu mười con ngọt nít nên đi bay này cái chuyện đẹp bớt con mơ mà được đâu sinh lý mà được đâu tiền này xong bớt sáng con đã bơi đi con đã bơi sáng ta có bơi cho bơi được đủ ta có bơi được con ấy con cả ở đây con con đai lưng kia ở lưng bay đai nó ná xa đấy anh nâng mệt đấy thì điên sờ xa nâng mệt đấy nâng một cột bọc cô này nâng hai kì cái hai kì con trăng đang át anh nâng cái hai tháng con làm được cái đó sống hòa con đai lưng át sống hòa tả lấy con nè kêu cái đai sống hòa con mơ cả kia cô ca tìm mua được luôn chuyện đẹp sống hòa ta con tôi cho mình được đủ ta con tôi mình đang tiết con ta lại những lưu sư con mình tiết hạ ca cho mình không được những lưu sư con mình tiết ta nó về đây nó nam mình nhận cô áo ảnh nó ra nên cái hai kì biết là so nên cái hai kì con mới ta tám sa ta con quay cho được đủ đang kiện một con con cái đa cha con anh rồi một con
3សនឹងមកសំផនឹងសជើងសផសំផតើខ្លួនអាចជួយអ្នកគ្រូមើល
គេលឺស្លេងគឺយកតាមចេញក្រៅ3តើដំបានម្ដងទៀតដំបាននេះតើចាំកូនចាំដល់អត្ថន័យនៃពាក្យដំបានចឹងអត់បានតើចឹងដំបានមានន័យថាគ្រឿងប្រដាប់សម្រាប់ត្បាញឧទាហរណ៍គូសំជួសជុលកៃដំបានគុណស្គាល់ដំបានអត់ដល់ប្រាក់គេធ្វើនេះណាគេកវីយកគេត្បាញធ្វើហូតធ្វើអីយកកូនដែរឃើញអត់ដល់ទី1ទៅទី1យកដែរអត់ដែរតើអញ្ចឹងតើកូនអានជាមួយអ្នកគ្រូមកពាក្យលើកតាទៀត1 2 3តាមបានដល់ទៀតបងកូនតាមបានចាអញ្ចឹងកូនអាចរកឧទាហរណ៍អ្នកគ្រូពាក្យតាមបាននឹងបានអត់កូនបាទមើលសិវ័យកូនសាក់ក្រាបឈរឡើងតាមបានអ្នកគ្រូមើលចាមីងសំដំបានតើใครណាចូលមកគេខ្ញុំជួសជុលកៃដំបានចាកូនជួយចុះតើបាននេះកូនតើហើយកូនអានពេលនឹងអត់គ្នាមើលតើអានអត់គ្នាលើ1 2 3កូនណាដាក់ដៃទៅកូនណាមិនដាក់ដៃទៅម៉ែនេះគ្រូដឹងណានេះគ្រូម្នាក់តែនេះគ្រូដឹងណាកូនណាសកម្មកូនណាអសកម្មណាពួកអេមយើងពីមកដាក់មួយកូនណាដាក់ដៃទៅកូនណាដាក់ដៃទៅគ្រូដឹងទាំងអស់កូនណាអានកូនណាអាននេះគ្រូដឹងទាំងអស់កូនកំពុងធ្វើអីនេះគ្រូដឹងទាំងអស់អញឆៃផងដឹងធ្វើអីទេអោឈរ9 3 តានេះគ្រូអានពីអីកូនកំសាន្តដល់ទៀតកំសាន្តចាអញ្ចឹងកំសាន្តមានន័យថាសម្រាប់ចិត្តលំហែចិត្តកូនដែរកំសាន្តអត់ដែរកំសាន្តនៅណាដែរដូចកូនទៅដើរលេងនឹងហៅថាកំសាន្តដល់ឧទាហរណ៍ថ្ងៃអាទិត្យគ្រួសារខ្ញុំទៅកំសាន្តនៅមាត់ទន្លេខ្ញុំដល់ពាក្យកំសាន្តនឹងហើយមានតើឥឡូវកូនអានពាក្យនឹងជាមួយអ្នកគ្រូអានពាក្យជាមួយអ្នកគ្រូកំសាន្តដល់ទៀតកំសាន្តតែអញ្ចឹងកូនអាចរកឧទាហរណ៍បានអត់នៅពេលថ្ងៃអាទិត្យឬក៏កូនសម្រាប់កូនទៅកំសាន្តនៅណាបាទឥឡូវកូនប្រាប់តាសួរវាយកូនប្រាប់ឈប់ឆ្លើយឲ្យគ្រូបើក៏ឲ្យគ្រូកំសាន្តកំសាន្តនៅណាគាត់ចាខ្ញុំទៅកំសាន្តនៅវត្តចាគូក៏ទៅចាចាំទៅតែដល់មានហើយតាមកគេដៃ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161
2 3 7 tại đây con đặt đây lên tàu ca kia với tàu điện đây sang trên kế cứ thì rồi tập ở đây những con xua con đuôi con gái con rai à Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
កូន1 2 3ការអានល្បាក់ប្រទេសខ្មែរសម្បូរសម្បត្តិរ៉ែដែរ ឪពុកជីកដីដើម្បីដាំដើមចម្ប៉ានិងចំបៃសម្ផស្សនិងកំសត់សម្អាតផ្ទះសម្បែងចាអត់នៅសម្បែងហើយតើលោកអានជាមួយអ្នកគ្រូមើលតើអានជាមួយអ្នកគ្រូបាននៅ1 2 3ចាប់ដើមមីងសំផស្សមិនខ្ជិលព្រោះគាត់ខ្លាចភាពកំសត់គាត់ខំប្រឹងតស៊ូដើម្បីឲ្យមានជីវភាពសុភាឥឡូវមីងសំផស្សមានចំការនិងផ្ទះសម្បែងយ៉ាងធំសម្បើមចំការមីងសំផស្សសម្បូរដើមចម្ប៉ាដាក់នៅពីមុខផ្ទះមីងសំផស្សសម្បូរដើមការចម្ប៉ានៅខាងក្រោមផ្ទះមីងសំផស្សមានកៃដំបានមួយនិងកំណរសម្បកចម្ប៉ាដាក់ថ្ងៃស្អែកគាត់ទៅដើរលេងកំសាន្តគ្រប់ខេត្តក្រុងបាទចាប់នៅចាប់បាយតើឥឡូវកូនអានជាមួយអ្នកគ្រូបានអត់បានតើឥឡូវអានតាមអ្នកគ្រូបងអត់តើ1រាប់ជាមួយគ្នា1 2 3ការអានអត្ថបទខ្លីការអានអត្ថបទខ្លីមេងសំផស្សសំបោស្រអែមលុយឡាហើយសម្បូរញាត
ក៏